Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So tonight's seminar is about how to become a present-day Paramahamsa. Šī vakara seminārs ir par to, kā kļūt par šī laika Paramahamsu. So what is this Paramahamsa? Kas ir šis Paramahamsa? Parama means supreme. Parama nozīmē visaugstākais. And Hamsa means swan. Un Hamsa nozīmē gulbis. So does that mean we want to teach you all how to become swans? Vai tas nozīmē, ka jums šeit mācīs, kā kļūst par gulbiem? No, we're not trying to teach you how to become swan. Nē, mēs nemācam, kā kļūt par gulbiem. We want to teach you how to become swan-like devotees of the Lord. Mēs mācām to, kā kļūt gulbiem līdzīgiem Dieva kalpiem. So what does that mean to be a swan-like devotee of the Lord? Un ko gan tas nozīmē kļūt par gulbim līdzīgu Dieva kalpu? The swan has an amazing ability. Gulbim piemīt brīnišķīga īpašība. He can take a mixture of milk and water. Viņš var dzert sajaukumu, kur sajaukts piens ar ūdeni. With his beak, he can extract the milk and leave the water besides. Bet ar savu knābi viņš var no tā sajaukuma izvilkt ārā pienu un atstāt ūdeni. So, does that what it means? To be able to take a mixture of milk and water and take the milk out? Is that what we want to teach you how to Vai do? tas nozīmē, ka šeit māca, kā no ūdens un piena sajaukuma dabūt ārā pienu un atstāt malā ūdeni? Some kind of mystic power? Zinām veida mistiskas spējas? No. Nē. We want to teach you how to extract Krishna from this material world. Mēs gribam iemācīt, kā no šīs materiālās pasaules izdabūt ārā Krišnu. You may say, well, how can I extract Krishna from this material world? He's far away in Krishna Loka. Jūs varētu teikt, bet kā gan es varētu dabūt Krišnu ārā no materiālās pasaules, ja viņš ir tālu Krišna lokā? But it's confirmed in the Brahma Samhita. Bet Brahma Samhita apstiprina. Eko pyasa rachayatam jagananda kotim yat shaktirasti jagananda chaya yaranta andantarasta paramanu jayantarastam govindamari purusham taham bhajami. That Krishna is present within every atom that is scattered all throughout the universes. Ka Krišna ir klātesoši ikvienā atomā, kas ir izkaisīti visos visumos. So Krishna is fully present everywhere. Krišna ir pilnībā klātesoši jebkur. The Paramahamsa is that devotee who can connect with Krishna in all times, all places, and everything. Un Paramahamsa tas ir tāds Dieva kalps, tāds bhakta, kas var izveidot saikni ar Krišnu vai uztur saikni ar Krišnu jebkurā laikā, vietā un apstākļos. So, then how do we become such devotees who can do that? Un tad jautājums ir, kā gan mēs varam kļūt par tādiem bhaktām, Dieva kalpiem, kas to spēj? That is the subject of tonight's seminar. Un tā arī ir šī vakara semināra tēma.
We will turn to answer this question to a wonderful shloka from the Srimad Bhagavatam. Lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs vērsīsimies pie brīnišķīga panta no Srimad Bhagavatam, Along with Srila Prabhupada's wonderful purport. kurš nāk kopā ar brīnišķīgu Šrīlas Prabhupādas skaidrojumu. Rahu ganai tat tapasa nayati nachejaya nirpapanad grihadva nachandasa naiva jalagni suryair vina mahatpada rajobhishekam. I'll let you just translate it from here. My dear King Rahugana, unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy, brahmacharya, strictly following the rules and regulations of household or life, leaving home as a vanaprastha, accepting sannyas, or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water, or by surrounding oneself in summer by fire and the scorching heat of the sun. There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. Piektās nodaļas 12. 5. dziedājuma 12. nodaļas 12. pants. Mans dārgais valdniek Rahugana, tik ilgi, kamēr cilvēks nav saņēmis iespēju ieziest visu savu ķermeni ar putekļiem no dižanu baktu pēdām, dižanu dievu kalpu pēdām, cilvēks nevar saprast, ko nozīmē absolūtā, jeb augstākā patiesība. Cilvēks nevar izprast augstāko patiesību vienkārši ievērojot celibātu, sekojot cieši dažādiem likumiem un ierobežojumiem ģimenes dzīvē, atstājot māju kā vanaprāstha vai pieņemot sanjāsu, tātad vientuļnieka dzīvesveidu, vai arī veicot dažādas ļoti nopietnas askēzes ziemā sevi gremdējot ūdenī vai vasarā sēžot starp ugunskuriem dedzinošas saules staros. Ir daudz dažādu procesu, lai saprastu absolūto patiesību, bet absolūtā patiesība tiek atklāta tikai tam, kurš ir saņēmis dižana bhaktas, jeb dieva kalpa žēlastību. So this verse gives us the key to understand how to become realized in Krishna consciousness. Un šis pants mums sniedz atslēgu, lai saprastu, kā tad saprast Krishnas apziņu. So becoming realized in Krishna consciousness means that you can experience Krishna everywhere. Jo būt Krishnas apziņā nozīmē, ka jūs esat kontaktā ar Krishnu jebkur. One who can see Krishna within everything and everything within Krishna. Tas ir tāds cilvēks, kas redz Krishnu visur un visu redz Krishnā. This is the vision that we want to develop. Un tas ir tas redzējums, kādu mēs vēlamies attīstīt sevī. How to always experience Krishna everywhere. Kā vienmēr redzēt Krishnu jebkur. So this verse is making it very clear. You can't do it just by doing austerities. Un šis pants ļoti skaidri pasaka, ka jūs to nevarat apgūt šo spēju, veicot dažādas askēzes. By being a super regulated brahmachari. Vai arī esot ļoti regulēts un likums ierobežojušiem likumiem sekojoši brahmachari. Beautiful householder. Vai tāds namsaimnieks, kurš ļoti rūpīgi pilda savus pienākumus. A renounced vanaprastha or sannyasi. Vai no laicīgās dzīves atsacījies vanaprastha vai sannyasi. Simply by executing nicely the duties of varnashram, that is not enough. Un labi sakot varnašrams pienākumiem, ar to nepietiek. You have to smear your body with the dust of the lotus feet of great devotees. Jums ir jāiezieš savus ķermenis ar putekļiem no dižanu baktu kāju pēdām. So
What does that mean? Smear your body with the dust of the lotus feet of great Un devotees. ko gan tas nozīmē? Ieziest savu ķermeni ar putekļiem no dižanu baktu pēdām. It does actually mean the foot dust or the dust from their shoes. It does mean that. No vienas puses tas tiešām nozīmē šī vārda tiešajā nozīmē putekļus no baktu pēdām. So that's one thing one can definitely do. Un tā ir viena lieta, ko cilvēks var tiešām darīt. Sometimes we have a chance to get the dust from the bottom from Prabhupada's shoes and put it in our heads. It's a very nice opportunity. Un dažkārt mums bija iespēja saņemt putekļus no Prabhupādas sandalēm un tos putekļus uzlikt sev uz galvas, un tā bija lieliski iespēja. When I travel all over the world, sometimes I go places where they have the actual shoes that Prabhupada wore. You see. Un ceļojot pa pasauli, es redzēju, ir vietas, kur ir saglabājušies tie apavi, ko Prabhupāda tiešām valkāja. So that's one thing you can do. You can get the foot dust from the shoes or the feet of the spiritual master. Un tā ir viena lieta, jūs varat paņemt putekļus no šiem te apaviem. Put it on your head. Un ieziest savu galvu ar tiem. Or if you have enough, you can smear your whole body with it. Un, ja ir pietiekami daudz to putekļu, tad jūs varat visu ķermeni ieziest ar tiem. But what if you don't have access? The spiritual master is not physically present. What will you do then? Bet, ja garīgais skolotājs fiziski nav klātesošs, ko tad jūs varat darīt? How will you get his foot dust then? Kā tad jūs, lai tiekat pie šiem te pēdu putekļiem? It's smeared all over your body. Lai ieziestu visu savu ķermeni. That foot dust is available also in the form of his instructions. Un šie te putekļi no viņa kāju pēdām ir pieejami viņa norādījuma formā. If you take the instructions you receive from your spiritual master Ja jūs paņemat norādījumus, ko jums ir sniedzis jūs garīgais skolotājs, on your head and you smear your whole body with those instructions, un jūs paņemat un uzliekat tātad šos te norādījumus uz savas galvas un ieziežaties ar šiem in other words, norādījumiem. you worship those instructions as if being the very essence of your existence. Un citiem vārdiem, jūs godājat šos te norādījumus kā pašu svarīgāko savā dzīvē. Then you can become a Paramahamsa. Tad tādā veidā jūs varat kļūt par Paramahamsu. One who experiences Krishna everywhere, within everything. Tas, kurš izjūt Krišnas klātesamību jebkurā vietā, jebkuros apstākļos. So it's not difficult. Un tādā ziņā tas nav grūti. It's just a matter of associating with a Paramahamsa. Un viss ir atkarīgs vienkārši no tā, lai jums būtu biedrošanās ar Paramahamsu. Or with someone who is as good as a Paramahamsa. Vai arī ar tādiem, kas ir tikpat kā Paramahamsa. Even if one is not a Paramahamsa, if he is purely following the pure Paramahamsa. Pat ja cilvēks nav pats Paramahamsa, bet ja viņš tīri seko Paramahamsam, He's as good as a Paramahamsa. viņš ir jāuzskata, ka viņš nav atšķirīgs no Paramahamsas. Just like somebody, the DHL man may come to deliver to you a cashier's check for 1 billion euros. Kā piemēram, varētu pie jums ierasties kurjers, kurš atnes jums čeku par 1 miljardu eiro. Is the DHL worker a billionaire? Vai tad šis te kurjers ir miljardieris? No, he's struggling to pay his rent. Nē, viņš knapi var savilkt galus kopā, lai samaksātu par īri. But because he is doing his duty as a DHL employee, he can deliver you a cashier's check for 1 billion euros. Bet tā kā viņš veic apzinīgi savus pienākumus un ir tātad pasta piegādes kurjers, tad viņš jums var atnest vienu čeku par 1 miljardu dolāru. If he comes to deliver the check to you, you say, well, my dear sir, are you a billionaire? Un tad, kad viņš atnesīs šādu čeku, vai tad jūs teiksiet, dārgais kungs, vai tad jūs esat miljardieris? If you're not a billionaire, I won't accept the $1 billion cashier's check Ja from jūs you. neesat miljardieris, es nepieņemšu šo te čeku. But we think like that? Vai tad mēs tā domājam? Oh, no, of course not. Protams, ka nē. Take that $1 billion and put it in the bank. Nē, mēs paņemam šos miljardu dolāru un ieliekam bankā. You see? So, whether one is a Paramahamsa or he's strictly following a Paramahamsa, Vai nu cilvēks pats ir Paramahamsa, vai arī viņš precīzi seko Paramahamsam. in either case, by the association of that sadhu, Jebkurā gadījumā, biedrojoties, uzturot attiecības ar šādu sadhu, one can become a Paramahamsa. cilvēks var kļūt par Paramahamsu. Because that dust, those lotus instructions are coming
through the via medium of the Guru Parampara system. Tāpēc, ka šie te putekļi, šie te lotasam līdzīgie norādījumi, viņi nāk caur guru paramparu, caur skolotāju pēctecību. And it's really pretty ecstatic, you know. Un tas ir ļoti ekstātiski. It's sweeter than the sweetest honey. Un tas ir salgāk par vissaltāko medu. Krishna consciousness. Tā ir Krišnas apziņa. There actually is no other happiness to be found anywhere in the three worlds. Un patiesībā nav nekādas laimes, ko varētu atrast visās trijās pasaulēs. Even if you go all the way to the topmost planet, Pat ja jūs nokļūstat uz visaugstāko no materiālajām planētām, Abrahma Vavanalakar, the Punarvavartinorjana, Mamupechita Konteya Punarjanvana Vidyate. From the highest planet, Brahmaloka, down to the lowest planet, wherever you go, it is simply a miserable place. no visaugstākās planētas Brahmalokas līdz pat viszemākajām Ēles planētām, lai kur jūs nokļūstu, visas tās ir ciešanu vietas. But Punar Janmana Vidyate, Krishna says, one who comes to my abode, Punar Janmana Vidyate, he never takes birth again. Bet Krišna tad tālāk saka, bet tas, kurš nonāk manā mājvietā, tam vairs nekad nav jāpiedzimst. So all you need to do is to become Krishna conscious, really. Un tas, kas jums ir jādara, vienkārši jāpieņem Krišnas apziņa. You don't have to go anywhere. Jums nekur nav jāiet. We are right here, right now. If you become Krishna conscious, you achieve the topmost happiness. Šeit, šobrīd, ja jums būs Krišnas apziņa, tad jums būs visaugstākā līmeņa laime. And that comes by the mercy of the pure devotees. Un šī iespēja nāk pateicoties tīru bhaktu žēlastībai. So we have to learn how to take the mercy of the pure devotees. Un mums ir jāmācās, kā šo žēlastību, tīru Dieva kalpu žēlastību pieņemt. Tadvedi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Centies apgūt augstāko patiesību, vēršoties pie garīgā skolotāja. Inquire from him submissively. Padevīgi uzdod viņam jautājumus. Render service unto him. Kalpo viņam. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Dvēseles, kas ir apzinājušās savu patību, var nodot tev zināšanas, tāpēc, ka viņas ir sevi apzinājušās. Some people approach the spiritual master to try to defeat him. Daži cilvēki vēršas pie garīgā skolotāja un cenšas viņu sakaut. To tell them that he's a rascal. Pierādīt viņam, ka viņš ir nejēga. Such persons are condemned. Un šādi cilvēki tiek nevis noraidīti, bet condemned was, I just forgot, noliekti. Jā. The spiritual master is the best friend of the living entities. Garīgais skolotājs ir dzīvo būtņu labākais draugs. He's simply trying to help them become free of all unhappiness. Un viņš vienkārši cenšas viņiem, he tries to help them to become free from unhappiness. Vienkārši cenšas izdarīt tā, lai cilvēki kļūst brīvi no savām ciešanām, no nelaimes. But because he is honored and respected as good as God, the envious people consider him to be a demon. Bet tā iemesla dēļ, ka tie cilvēki, ka pret viņu attiecās tāpat kā pret Dievu, skaudīgi cilvēki uzskata viņu par dēmonu. So we have to avoid the association of envious people. Un tāpēc mums ir jāizvairās biedroties ar skaudīgiem cilvēkiem. Their association will kill our spiritual life. Jo šāda biedrošanās nogalinās mūsu garīgo dzīvi. We should simply take the association of those persons who are faithful. Mums ir jābiedrojas tikai ar tādiem cilvēkiem, kas ir ticības pilni. Because the whole foundation of becoming Krishna conscious is faith. Jo galvenais pamats, uz kā balstās Krišnas apziņa, ir ticība. If you don't have faith, you're not going anywhere.
Ja jums nav ticības, jūs nekur nespēsiet pavirzīties uz priekšu. If you have faith, you can achieve the perfection of Krishna consciousness. Un, ja jums ir ticība, tad jūs sasniegsiet Krišnas apziņas pilnību. So associate with those who are faithful and avoid the association of those who are faithless. Tātad biedrojieties ar tiem, kas ir ticības pilni, un izvairieties no tiem, kas ir neticīgi. Don't be sentimental. Nesiet sentimentāli. The faithless persons might be your best friends from your childhood days. Neticīgi cilvēki varētu būt jūsu labākie draugi no bērnības. You have to detach yourself from them. Un tādā gadījumā jums ir jāspēj atteikties no šīm attiecībām. Attach yourself to those who are faithful, Un saistiet sevi ar tiem, kas ir ticības pilni, who have faith in the Bhagavad Gita, kuriem ir ticība Bhagavad Gitai, who have faith in Krishna, kuriem ir ticība Krišnam, who have faith in Srila Prabhupada, kam ir ticība Šīlam Prabhupādam, who have faith in Srila Prabhupada's movement. kam ir ticība Šīlas Prabhupādas kustībai. You see, it's very, very important thing. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Sangat sanjayate kama. One develops his consciousness according to his association. Cilvēks izveido, cilvēka apziņu nosaka tas, ar ko viņš biedrojas. So you are shaping your own consciousness by the decisions you make regarding who you will associate with. Un jūs veidojat savu apziņu ar tiem lēmumiem, kas rodas no tā, ar ko jūs biedrojaties. This is why the ideal thing is simply to live with the devotees. Un ideāli būtu dzīvot ar baktām. In the early days of ISKCON, all the devotees lived together. ISKCON pirmsākumos visi baktas dzīvoja kopā. In I remember our Houston temple, we only had 2 devotees who lived outside. Es atceros, mūsu Hjustonas templī vienīgi 2 baktas dzīvoja ārpus tempļa. Actually, there was 4 who lived outside. Ja 4. And everybody else lived in the temple. Un visi pārējie dzīvoja templī. On the first floor, we had the temple room and the Prasadam room and the deity kitchen. Un pirmajā stāvā mums bija altāra zāle un dievību virtuve un prasadam telpa. The second floor was the Brahmachari ashram. Un otrajā stāvā Brahmachari ashrams. And the third floor was the Grihastha ashram. Un trešajā stāvā Grihastha ashrams. Every householder couple had their own room. Visiem ģimenes cilvēkiem katram bija sava istaba. And that was it. No one lived outside the temple. Everybody was all living together in the one building. Householders, brahmacharis, and the deities, all in the same building. Tātad visi dzīvoja vienā mājā, gan ģimenes cilvēki, gan brahmachari un dievības. Visi. So there was no outside association. We only associated with devotees. That's all we had. Un mums nebija nekādas citas attiecības, kā vienīgi attiecības savā starpā. Now most of our members live outside. They live, Šobrīd lielākā daļa mūsu biedru dzīvo ārpus tempļa. But that is difficult. Bet tas ir grūti. Especially when you're living with non-devotees. It's very, very difficult thing. Īpaši, ja jūs dzīvojat ar nebaktām, tas ir ļoti grūti. Therefore, try to make all your family members Krishna conscious. Tāpēc pacentieties, lai visi jūsu ģimenes locekļi pieņem Krišnas apziņu. And minimize your association with non-devotees as much as possible. Un ierobežojiet, cik iespējams, biedrošanos ar nebaktām. And maximize your association with devotees as much as possible. Un palieliniet savu biedrošanos ar baktām, cik iespējams. Because non-devotee association actually holds back your spiritual advancement. Tāpēc, ka biedrošanās ar nebaktām kavē jūsu garīgo attīstību. And devotee association accelerates your spiritual advancement. Bet savukārt biedrošanās ar baktām pātrina garīgo attīstību. So even when you can't associate with devotees, you read the books, you chant quality japa, you absorb yourself in Krishna consciousness. Un pat ja jūs nevarat biedroties ar baktām, nav tāda iespēja lasiet grāmatas, skaitiet džapu, gremdējieties Krišnas apziņā. Take shelter of this Hare Krishna movement. Un pieņemiet patvērumu pie šīs Hare Krishnas kustības. Take shelter of a spiritual master within the Hare Krishna movement. Pieņemiet patvērumu pie garīgā skolotāja, kas ir Hare Krishna kustībā. Become serious to become initiated disciple of this Hare Krishna movement. Un ļoti nopietni gatavoties tam, lai kļūtu par iniciētu baktu šajā Hare Krishna kustībā. And that seriousness will empower you to achieve this
Paramahamsa state of consciousness in due course of time. Un laika gaitā šī nopietnība tad arī sekmēs to, ka jūs spēsiet sasniegt Paramahamsas līmeni. Where you're always Krishna conscious in all situations. Kad jūsu Krišnas apziņa saglabājas jebkuros apstākļos. So I can ask now if there's any questions. Yeah. My question is, could you kindly elaborate on the importance of knowledge in Krishna consciousness? Because you mentioned that faith, this process is based on faith, but one would say, well, faith is just for fanatics. How about knowledge? Mans jautājums ir, pastāstiet lūdzu, kāda ir zināšana nozīme šajā procesā, jo jūs akcentējāt ticību, bet kāds varētu teikt, ticība, ja tikai ticība, tad tas ir fanātiķiem. Srila Prabhupada says that blind faith is condemned. Srila Prabhupada saka, ka akla ticība netiek atzīta. Our faith is based on knowledge. Mūsu ticība balstās zināšanās. Tattva, divya gyan, transcendental knowledge. Tās ir pārpasaulīgas zināšanas. So we explain why, we have an explanation of why we should understand that there is a God, and why you are the servant of God, and why you should surrender to God. We have logical and scriptural proofs of the truth of these concepts. Mums ir zinātniski izskaidrojumi detalizēti atbildot uz jautājumiem, kas ir Dievs, kas esat jūs kā Dieva kalps, un kāpēc ir svarīgi sekot šim te procesam, un uz tiem ir visiem zinātniskās atbildes. This is why we have so many volumes of books. Un tās visas nāk no rakstiem, un tāpēc arī mums ir tik ļoti daudz grāmatu. That's why we're having this series of seminars. Un tāpēc mums arī ir šīs te lekciju sērijas. Because we have what's called bhakti gyan or transcendental knowledge. Tāpēc, ka mums ir bhakti gyan, jeb citiem vārdiem sakot, pārpasaulīgas zināšanas. So that you can act with a scientific understanding of reality. Lai jūs varētu darboties ar zinātnisku izpratni par realitāti. How to be in a state of harmony with reality, in a state of instead of a state of disharmony with reality. Kā būt harmonijā ar realitāti tā vietā, tās disharmonijas vietā, kas ir pat labam. Krishna consciousness works. Krišnas apziņa, tā ir īsta lieta, un tā strādā. It elevates the consciousness beyond all suffering in this material existence. Un Krišnas apziņa paceļ jūsu apziņu ārpus visām ciešanām, kas ir jūsu dzīvē. It's not hype. Tas nav nekāds kaut kāds triks vai kaut kāda modes lieta. It's not some make-believe flowery language. Tas nav kaut kādas iedomāta puķaina valoda. Krishna does exist. Krišna tiešām eksistē. Krishna is the source of everything. Krišna ir visas esamības avots. Krishna is the supreme personality of God. Krišna ir augstākā Dieva personība. And we are factually his servants. Un mēs tiešām esam viņa kalpi. Simply we have forgotten it. Mēs vienkārši esam to aizmirsuši. What's the proof? Kāds ir pierādījums? The scripture is there. Ir raksti. And if you apply these scriptures, you'll personally meet Krishna face to face. Un jo jūs izmantosiet, pielietosiet rakstu zināšanas savā dzīvē, jūs satiksieties ar Krišnu aci pret aci. Like someone may say, well, I may say there's a wonderful wonderful islands in the South Pacific called the Fiji Islands. I may say that, and someone may say, "Oh, I don't believe that. That's just some faith. It's just some make-believe thing. There's no Fiji Islands in the South Pacific." Kāds varētu teikt, ka Dienvidu puslodē ir brīnišķīga sala ar nosaukumu Fiji, un kāds cits savukārt teiks, es neticu, nav tādas Dienvidu puslodes un nav tādas Fiji salas. But I say, no, I've been to the Fiji Islands, and they're really nice. Bet es saku, bet es esmu tur bijis, un tā tiešām ir brīnišķīga sala. And I will tell you how you can also come to the Fiji Islands. Un es jums varu pastāstīt, kā nokļūt uz šo Fiji salu. So you can also experience them. Un ka jūs tiešām varat piedzīvot to. So the pure devotee, he has personally met Krishna. Un tīrs bhakta, viņš ir personiski saticis Krišnu. And he tells us how we can meet Krishna. Un viņš stāsta mums, kā mēs varam satikt Krišnu. Srila Prabhupada is associating with Krishna directly
at every minute. Šrila Prabhupāda bija kontaktā biedrojās ar Krišnu ik mirkli. And he has given us the process by which we can also associate with Krishna directly at every minute. Un viņš mums ir devis procesu, sekojot kuram arī mēs varam būt ar Krišnu kontaktā ik mirkli, If tieši. we follow the Prabhupada mark, the pathway given by Srila Prabhupada, Un ja mēs sekosim šim te ceļam, ko ir devis Šrila Prabhupāda, we will meet Krishna. mēs satiksim Krišnu. We will live with Krishna at every minute. Mēs, We'll always be seeing Krishna. mēs sasniegsim stāvokli, kurā mēs ik mirkli redzam Krišnu. Any other questions? Vēl jautājumi? Yes. Srila Gurudev, is this feeling of Krishna, it comes gradually or it comes one time, like pop instantly? Vai šī Krišnas sajūta, viņa nāk pakāpeniski vai vienā mirklī? Does the sun rise all at once or does it rise gradually? Vai saule lec pakāpeniski vai vienā mirklī? Gradually, yes. So the Krishna arises just like the sun within your heart. The rising Krishna sun within your heart is a gradual reawakening. Un līdzīgi Krišna jūsu sirdīs uzlec kā saule, pakāpeniski atmodinot jūsu apziņu. You want to realize Krishna? Vēlties uzzināt, redzēt Krišnu. You follow this pathway sincerely and you personally realize Krishna. Un patiesi sekojiet šim ceļam un jūs personiski piedzīvosiet Krišnu. You will see him face to face. Jūs redzēsiet viņu aci pret aci. You can dance with Krishna. Jūs dejosiet ar Krišnu. You can play with Krishna in Goloka Vrindavan. Jūs rotaļāsieties ar Krišnu Goloka Vrindavanā. Perfect. Yes. Why it is gradual? Why is it gradual? Kāpēc tas ir pakāpenisks? Because we're so stubbornly holding on to our material attachments. Tāpēc, ka mēs tik spītīgi turamies pie savām materiālajām pieķeršanām, tam, ka mēs esam materiāli pieķerušies. What is it? Society, friendship, and love divinely bestowed upon man. Could you repeat again? Society, friendship, and love divinely, it's sarcastically. It's a sarcastic Okay. making fun of it. Society, friendship, and love divinely bestowed upon man. But I can't get that society, friendship, society. Society, friendship, and love. It is name of the society? I can't get In society. this material world, we're completely enamored by society, friendship, and love. I can't get. In society, Kāds saprot vārdu spēli? Society, friendship and love. We are attached to that. we're attached to our mundane friends, our mundane family members. I guess these are Our three mundane terms. loving relationship, it's called Yeah. society, friendship, and love. Okay. by Prabhupada. Jā, tātad šī te sabiedrība, draudzība un mīlestība. And then it's sarcastically said, divinely bestowed upon man. Sarcastically said. Okay, got it. Tātad šī te sabiedrība, draudzība un mīlestība dievišķā veidā ir dāvāta cilvēkiem. Tas ir tāds sarkastiski So we're very pateikts. attached to this. Jo mēs esam ļoti tam pieķērušies. My family, Mana ģimene, my old friends from high school, mani augstskolas biedri, my fraternity brothers from my days in college, mani studentu brālības biedri no koledžas, my old girlfriend when I was in high school. mana vecā sirds draudzene, kad es vēl biju skolā. You know, we're all very attached to these things. Mēs ļoti esam pieķērušies pie tā. And therefore, it takes us a while to come out of the illusion and come to Krishna Un consciousness. tāpēc tas prasa zināmu laiku, lai tiktu ārā no šīs ilūzijas. The next question. Yeah. Atceroties to gadījumu ar brāmani, kas sēdēja un garām skrēja govs un muku no cilvēkiem. Viņi prasīja, kur viņi aizskrēja. Viņš bija patiesīgs un pateicis, kuru pusi par to viņš tika ēlē. Šajā sakarā jautājums, vai ir zināšanas un regulējušie principi, un vai zināšanas mīlestība atšķirās no zināšanām
vēdiskām zināšanām. If you remembers the story about the Brahmana who was sitting and seeing how the cow was running away from people, and then the people came. They asked which direction the cow ran away, and he pointed which direction. So they caught her and killed the cow. And for that, he went to the hell. And Who was running away? the cow. Cow. Okay. And he was truthful, the principle of Brahmanical. And this connection, my question is that there is a Vedic knowledge and rules and regulations, but is this knowledge is understood differently when person reaches the state of loving devotional service? What's the point? I don't know. The point is the same knowledge. For example, if the person reads Bhagavad Gita, is understood when people is in a higher stage of consciousness, let's say that way. So there's a question? Yes. Do you understand? Correct me if I'm wrong, but as I understand, there is the same knowledge. Let's say Bhagavad Gita, and one person reads Bhagavad Gita. It's the same knowledge, and then one who is self-realized, who have achieved Krishna consciousness, reads Bhagavad Gita. Is the knowledge different? Yeah. No, the knowledge is the same, but how much you realize it is different. Zināšanas jebkurā gadījumā ir vienas tās pašas, bet kā jūs tās saprotat, tas ir atšķirīgi. So I can't say if I read Bhagavad Gita, it's like this and that. I can't judge people by knowing Bhagavad Gita. Is that true? Bhagavad Gita will help you to understand everyone's position. Bhagavad Gita ļauj saprast visu. Namang duskratino mudha prapadyante naradama mayaya pahrita jnana asaram bhavam ashrata chatur vidha jadvajante mang jana sukatin arjuna arto jagasar artati jnanicha bharatarshava. Bhagavad Gita classifies the non-devotees and the devotees into 4 different groups. So there's 8 divisions of personalities described there in Bhagavad Gita chapter 7. Bhagavad Gita 7. nodaļā sadala, ka ir bhaktas, tad dieva kalpi un tie, kas nekalpo dievam, un sadala viņus 8 dažādās kategorijās. So by being a very good student of Bhagavad Gita, you can understand so many things about the society and different types of people. Un, būdams centīgs Bhagavad Gita skolnieks, jūs daudz ko varat saprast par šo sabiedrību. You can see that some people are grossly foolish. Jūs varēsiet redzēt, ka daži cilvēki ir pilnīgi nelabojami muļķi. Some people are very, very low class. You can also see them. Un ir cilvēki, kas ir ļoti zema līmeņa cilvēki. Some people, their knowledge has been stolen by illusion. Un some people, even though they're big PhD scholars, still they're completely un foolish. daudz cilvēku, kuriem it kā ir kādi doktora grādi, piemēram, bet viņi joprojām ir ilūzijā. And some people are just out and out demons. Un kādi ir vienkārši dēmoni. Some people approach God for money. Daži cilvēki vēršās pie Dieva pēc naudas. Some people approach God to get relief from distress. Daži vēlas atbrīvoties no satraukuma. Some people approach God out of curiosity. Daži ziņkārs pēc. Some approach Him seeking knowledge. Daži vēršās pie Dieva, lai saņemtu zināšanas. And some approach Him for surrendering to Him. Un daži vēršās, lai uzticētu sev viņam. So when he becomes a follower of Bhagavad Gita, he can see so many different types of mentalities, both spiritual and material in this world. Tas, kas seko Bhagavad Gītai, var redzēt, cik daudz dažādu prāta stāvokļu ir cilvēkiem, mentalitātes dažādas, gan baktām, nebaktām. He becomes an expert psychologist. Un viņš kļūst par ekspertu psiholoģijā. And he chooses his association very wisely. Un viņš izvēlas savu biedrošanos ļoti uzmanīgi. He doesn't want to be dragged down by asuras Jo viņš nevēlas, lai asūri viņu novilktu lejā. and naradamas. Naradāmas.
Can I ask one more little question in connection with this? Is there a stage of realization of the scriptures when then one can say that he knows now, he understood completely all the knowledge, or it's this realization goes unlimitedly? Vai ir tāds stāvoklis, kad kāds varētu teikt, ka viņš pilnībā zina šīs zināšanas, vai arī šis process ir bezgalīgs? The knowledge has no end. Zināšanām nav gala. Because the more you study and you apply this knowledge, the more you will get new visions, deeper visions of reality. Jo vairāk jūs studējat un jo vairāk pielietojat zināšanas, jo vairāk dažādus aspektus, realitātes aspektus jūs izprotat un A redzat. devotee can study the same verse 10,000 times. Bhakti var studēt vienu un to pašu pantu 10,000 reizes. And then he can study it one more time and realize something else from that verse. Un tad viņš var vēlreiz izlasīt to pantu un kaut ko jaunu saprast vēl. Krishna consciousness is never dry. Krišnas apziņa nekad nav It's sausa. never hackneyed or boring. Nekad tā nav garlaicīga. It's ever fresh. Tā vienmēr ir svaiga. Because every verse of Bhagavad Gita is non-different from Krishna himself. Tāpēc, ka jebkurš pants Bhagavad Gītā nav atšķirīgs no paša Krišnas. Krishna is Navi Yovanam. He's an ever fresh youth. Un Krišna ir mūžam jauns. He has blooming eyes like lotus petals. Viņa acis ir kā plaukstošas lotus ziedlapiņas. His head is decked with a peacock feather. Un viņa galva ir rotāta ar pāvas palvu. Around his head is swinging a garland beautified with a moon locket. Un ap viņu galvu ir ziedu vītni, kas ir ar mēnesakmeni rotāta. And he's captivating all the gopis. Un viņš saista visas gopī. Even millions of cupids are completely enamored by Krishna. Un miljoniem kupidonu vienkārši reibst For all of eternity. mūžīgi. The gopis never get tired of him and think of somebody else. Well, we need a new boyfriend now. We're tired of Krishna. Un gopī nekad neapnīk domāt par viņu. So the verses are non-different from Krishna. Un šie panti nav atšķirīgi no Krišnas. Take any verse of Bhagavad Gita, it is just as enlivening, just as sweet, just as juicy as Krishna himself. Un paņemiet jebkuru pantu no Bhagavad Gītas, un tas ir tikpat dzīvs, tikpat sulīgs kā pats Krišna. Krishna is personally manifest in every single syllable of Bhagavad Gita. Krišna personīgi izpaužās katra Bhagavad Gītas panta zilbē. So a Krishna conscious person, he goes into transcendental ecstasy just by reading a verse of Bhagavad Gita. Un Krišnas cilvēks, kas ir Krišnas apziņā, viņš ir pārpasaulīgā ekstāzē, pat vienkārši lasot Bhagavad Gītu. Because he is directly associating with Krishna. Tāpēc, ka viņš tieši biedrojas ar Krišnu. Manmanāvama madbhakto majajji namaskuru. Any other questions? Yes. You said before that if you want to make spiritual progress, you have to minimize your relationships with people who got no faith, right? People, faithless people, yeah, Yes. we minimize it. But how does it make sense if you could serve like an example for them, and they could see you every day, and you could like give them a hand, and aren't you building a wall between? Well, for example, at your job or something like that? May I translate it? Jautājums ir, jūs teicāt, ka vajag minimalizēt savas attiecības ar cilvēkiem, kas nav ticīgi, bet kā gan to izdarīt? Ja jūs dienā tiekaties ar viņiem, vai tad tas neuzbūvē sienu starp jums un viņiem? Skotājs jautā, piemēram, darbā? Actually, our book distributors go out all day long and associate with non-devotees. Piemēram, mūsu grāmatu izplatītāji katru dienu pavada uz ielas un biedrojas un tie, kas ar šiem The point neticīgiem. is, you be in the mood of giving association. Tā būtība ir, ka jūs esat tajā dodošajā Not that you noskaņotajā. depend on them for your happiness. Ne tā, ka jūsu laime ir atkarīga no viņiem. You depend on devotee association for your happiness. Jūsu laime ir atkarīga no biedrošanās ar And then baktām. you try to give love to them, to help them, love and knowledge to them, to help them also become Krishna conscious.
Un tad, kad jūs biedrojaties ar viņiem, jūs dodat viņiem to savu mīlestību, lai rezultātā viņiem arī rastos vēlme biedroties ar baktām. So when we say don't associate with non-devotees, I mean don't take their association. Vai pieņemt Krišnas apziņu, tad, kad mēs sakam nebiedrojieties ar nebaktām, tas nozīmē, ka neļaujiet viņiem tad vadīt tās If they're attiecības. telling dirty jokes about, naked women or something like that, you don't get into that with them. Ja, piemēram, viņi sāk stāstīt anekdotas, tur rupjas, tad jūs vienkārši nepiedalāties tajā. You try to elevate their consciousness by bringing them closer to God, to Krishna. Jūs cenšaties vienkārši viņu apziņu pacelt augstāku, lai tā ir tuvāk Dievam. Do you understand? Vai saprotat? Yeah. Скажите, наши все привязанности возникают из-за отождествления себя и других с телами? Vai mūsu pieķeršanās ir tāpēc, ka mēs uzskatām sevi par ķermeņiem? Is it that our attachments are because we see ourselves as bodies? Yes. Jā. Next question. Nākamais jautājums. Yeah. Yesterday you said that if it's impossible to connect your family with Krishna, it's better to avoid to spend time with your parents and family. But it is very important I think for everyone to speak with your mom, dad, and how to possible avoid connection with them. Yeah. She just said that you mentioned that if you can't turn your family members into Krishna consciousness, it's better to avoid relationships with them. But then how it's to avoid relationships with your mom, dad, it's so important for everyone. Well, it's not that important, really. Jautājums bija, kā tad bija par ģimenes locekļiem, ja viņus nevar piesaistīt Krišnas apziņai, jo katram taču ir ļoti svarīgi biedroties ar saviem vecākiem. Nemaz nav tas tik svarīgi, jo pirms jūs kļuvāt Krišnas apziņā, jums ir bijis miljoniem dzīvi, un katrā no tām jums ir bijuši vecāki. But at the same time, you should for their sake, you should maintain a relationship with them. Viņu dēļ jums vajag uzturēt attiecības. Because, you can give them prasadam, you should give them, talk to them about Krishna, Varat dot viņiem prasādam, pastāstīt par Krišnu. For yourself, actually, you don't need it. Jums pašai tas nav nepieciešams. Not necessary. But for their sake, you should maintain the relationship to try to help them. Bet viņu dēļ jums ir jāuztur tās attiecības, lai censtos palīdzēt viņiem. And actually, your parents are not ordinary parents. Patiesībā jūs vecāki nav parasti vecāki. Because you are a Krishna conscious girl, Tā kā jūs esat meitene Krišnas apziņā, that means your parents have some special qualification. They're not ordinary parents. tas nozīmē, ka jūsu vecākiem ir kādas īpašības. So you should maintain a relationship to try to help them. Tāpēc jums vajag uzturēt attiecības, lai palīdzētu viņiem. But it's not that you need them for your Krishna consciousness. Bet tas nav tā, ka viņi jums nepieciešami jūsu Krišnas They apziņai. need you. Viņiem jūs esat So you vajadzīgi. give them your love and affection. Tad dodiet viņiem savu pieķeršanos un mīlestību. And try to help them become Krishna conscious. Un pamēģiniet viņiem iegūt Krišnas apziņu. Thank you. Yes. Как отличить Парамахамсу от мошенника, так как у обычных людей нет духовного видения, чтобы увидеть человека и понять, кто это, то есть мошенник или... Kā atšķirt Paramahamsu no krāpnieka? How to distinguish between the Paramahamsa and the cheater, because an ordinary person doesn't have this vision. By reading Prabhupada's books, Lasot Prabhupādas grāmatas, seeing are they speaking according to Bhagavad Gita as it is? redzot, vai viņi runā saskaņā ar Bhagavad Gītu tādu, kāda tā ir. The Paramahamsa says, Krishna is the supreme and I am his eternal servant. Paramahamsa teiks, Krišna ir augstākais un es esmu viņa mūžīgs kalps. The cheater says, I'm God
you're God and we're all God. Bet krāpnieks teiks, es esmu Dievs, tu esi Dievs, mēs visi esam Dievs. Isn't the practice is also important to be seen? Practice? What he speaks, he needs to practice. Yes. What are his practical activities? Un otra lieta ir skatīties, kā viņš praktiski dzīvē rīkojas. Does he live a saintly life? Vai viņš dzīvo svēta cilvēka dzīvi? Just like one Catholic priest, Kā viens katoļu priesteris. he was walking, all the parishioners were lined up and he was giving his blessings Jā, to the parishioners. un svētceļnieki bija sanākuši, lai saņemtu svētības no He was viņas. smoking a cigarette Un viņš smēķēja cigareti. and he would shake the ashes of the cigarette on all the parishioners to bless them with the Un- cigarette ashes. Un, lai svētītu viņus, viņš kaisīja cigaretes pelnus uz viņu galvām. You see, so-called Paramahamsa. Tā sauktais Paramahamsa. So you have to see by his activities. Jums ir jāskatās uz viņu rīcību. Does he like to hang out with beautiful young girls, Vai viņš, have private meetings with beautiful young women? vai viņš kaut kur, vai viņš pavada laiku ar skaistām jaunām meitenēm, Or does he follow strictly the principles of sannyasi? vai arī viņš stingri seko sanjāsi principiem. You have to judge, you can see by his behavior also. Tātad pēc viņa paradumiem jums ir jāvērtē viņš. Okay, next question. All right. Встреча с Парамахамсом зависит от нашей искренности, от нашей глубокой веры. Так? Vai tikšanās ar Paramahamsu ir atkarīga no mūsu patiesas ticības? Does the meeting of Paramahamsa depends on our sincere что было? Милостивое? Я забыл. Искреннего чего? От искренней веры. Our sincere faith, yeah. Does meeting Paramahamsa depends on our sincere faith? Yes. Yeah. И потом, мне кажется, что все-таки Парамахамсу нам дает сам Господь, сам Кришна. In my opinion, Paramahamsa is given by God. Yes, Meeting for us. those who have faith. Спасибо. Jā, tiem, kam ir Теперь я ticība. в этом уверена полностью. Now I'm convinced fully. Next question. Does Paramahamsa experience anger ever? Oh, yes. Vai Paramahamsa izjūt dusmas kādreiz? Jā, He's very, very angry viņš ir ļoti dusmīgs. to see how the people are abusing the cow, Redzot, kā cilvēki negodprātīgi izmanto how they're govs, blaspheming the Supreme Lord. In so many ways, he's, Kā viņi he's zaimo very, Dievu. very angry. ir virknes situācija, kad viņi kļūst ļoti nikni. But his anger is an anger of compassion, not of hatred. Taču viņa dusmas ir līdzcietības dusmas, nevis naida dusmas. If you see somebody murdering somebody on the street, would you be angry that they're murdering them? Vai ja jūs redzētu, ka kāds galina nost kādu citu uz ielas, vai jūs būtu izjustu dusmas par to? Who is better? Let's say somebody's being murdered on the street. Some people just walk by and ignore it. They don't care. Kas ir labāk? Piemēram, ņemsim situāciju. Uz ielas tiek galināts nost cilvēks, un daži cilvēki iet garām un pilnīgi ir vienaldzīgi They par don't get to. angry about it. They don't care. Viņi nekļūst dusmīgi par to, viņiem ir Somebody comes vienalga. by, they get very angry. What is this? Somebody's murdering something, comes over and tries to stop the murder. Bet kāds saka, kas te notiek, un mēģina apstādināt šo slepkavību. So who's better, the person who got angry and tried to stop the murder, or the person who just neglected it and didn't get angry? Who's better? Kurš ir labāks? Tie, kas ir vienaldzīgie, vai tas, kas cenšas to apsturēt? What's the answer? Kāda ir atbilde? We know. No, but no, say it. Say what the answer is. The one who gets angry. That's right. Tas, kurš kļūst dusmīgs. So Paramahamsa never gets angry about his own
It's nothing personal, but he's angry on behalf of others. He's never angry about anything you may do to him. He's very tolerant. Visā, kas attiecās uz viņu, Paramahams ir ļoti iecietīgs. Bet, Just like Jesus Christ is the example. kā piemēram Jēzus Kristus ir piemērs. He was being crucified, Viņu sita krustā, and he said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. un viņš teica, Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. But in the temple, there was some money changers who were engaged in a cheating business right inside the temple. Bet templī, tieši iekšā templī bija augļotāji, He krāpinieki. became very angry that they were using the temple as a front for cheating people. He was very angry at them. Un tur viņš ļoti kļuva nikns, ka viņi izmanto templi, lai krāptu So cilvēkus. Jesus Christ is a very good example of Paramahamsa. Un Jēzus Kristus ir lielisks Paramahamsas piemērs. Anything else? Vēl kas? Yeah. For teaching purpose, doesn't he get angry about himself or Who? just like Prabhupada? He Yeah. was very angry to teach them that the devotees should attend the Mangalarti. Yeah, but that's not for his sense gratification. That's what I'm saying. Doesn't he get for the Actually, Prabhupada said, I never get angry. Tad bija jautājums, bet vai, lai sniegtu kādu mācības stundu, Paramahams arī nekļūst. But I make a show of anger to teach you. Un Prabhupada teica, es nekad nekļūstu nikns, vai arī es izrādu dusmas, bet lai jums iemācītu kaut ko. Just like one night, the devotees were out very late at a preaching program Kā reiz Bhaktas bija sludināšanas programmā un ļoti vēl atgriezās in Mexico City. Meksiko. Yeah, Mexico City. Yeah, and the next morning, no one came for Mangalarti. Un nākamajā rītā neviens nebija uz Mangalārti. They were sleeping. Viņi gulēja. So at Bhagavatam class, Prabhupada showed great anger. He chastised them like anything for not coming to Mangalarti. Un Bhagavatam lekcijas laikā Prabhupada ļoti rājās uz viņiem. Our devotees who live in the temple, they should note this. Un par to, ka viņi nebija uz Mangalārti. Prabhupada is very angry at somebody who doesn't come to Mangalarti. Un tie, kas dzīvoja templī, zināja, ka Prabhupada būs ļoti dusmīgs, ja kāds nenāca uz Mangalārti. So after just roaring like a lion, Un pēc tam, ka viņš bija rēcis burtis tā kā lauva, devotees were shocked that Prabhupada was so heavily chastising them. un Bhaktas bija šokēti par to, kā Prabhupada viņus rāja. And then after the class was over, Un kad lekcija beidzās, the temple president followed Prabhupada out of the temple room. tempļa prezidents izgāja no altāra zāles kopā ar Prabhupādu. And there was some very nice fragrant flowers growing there outside the temple room door. Un ārpus tempļa tur brīnišķīgi smaržojuši ziedi auga. So he picked some flowers and I gave them to Prabhupada. Un viņš paņēma dažus ziedus un pasniedz Prabhupādam. And Prabhupada was smelling the flower Un Prabhupāda pasmaržoja ziedu with great relish. ar tādu lielu Very calmly and serenely relishing the aroma of this flower. baudījumu. Viņš izbaudīja šo te ziedu smaržu. And the temple president was amazed. He said, Srila Prabhupada, a minute ago you were roaring like a lion and now you're like a little lamb. Un tempļa prezidents bija izbrīnīts un teica, pirms mirkļa jūs rēcāt kā lauva un tagad jūs esat tā kā šis te, ģērs. Jā. How can you do that, Prabhupada? Kā jūs to varat paveikt? He said, actually, I was not angry. Un viņš teica, patiesībā es nebiju dusmīgs. I was just making that show of anger of teaching you all. Es vienkārši Come from Mangalarti. parādīju dusmas, lai jums iemācītu kaut ko. Ka jānāc Mangalārti. The pure devotee, actually, he's never angry. It's a thing. Un tīrs bhakta patiesībā nekad nav dusmīgs. But sometimes he shows great anger. Bet dažkārt viņš izrāda lielas dusmas. Actually, I've sometimes told the pastor story how I used anger one time to stop a boy who was very offensive. Es esmu stāstījis, kā es vienreiz no savas puses izrādīju dusmas, lai apstādinātu vienu puisi, kas bija ļoti aizvainojuši izturējās. One day I was out on the sidewalk by University Avenue in Gainesville, Florida. Gainesvillā, Floridā, es biju ārā. I had a whole basket full of Simply Wonderfuls. I was giving out to everybody walking up and Uz down the street. ielas un visiem, kas gāja garām, man bija tie saldumiņi Simply Wonderful, kurus es devu ikvienam, kas gāja garām.
And one smart aleck hippie he came by and he hit the basket, he went boom, and he hit the basket and all the sweets went out in the middle of the street. Un viens hipijs pienāca un uzsita pa to kurvīti, un visi saldumi izbira. He was laughing. Un viņš smējās. Because he had thrown all the sweets out in the street. So I wasn't laughing. Un es nesmējos. So I showed great anger. I was never a fighter, you know. Es nekad nebiju bijis kāds tur kauslis. But I had gone to drama school to train how to be an actor. I was good at dramatizing. Bet es biju gājis aktieru skolā un zināju, kā izrādīt emocijas. So I raised my finger at that boy. Un es pacēlu un norādīju ar pirkstu uz to puisi. Right in his face. Tieši viņam sejā. Just about this far away from him. Tādā attālumā. And I yelled at him with great Un intensity. es ar milzīgu spēku kliedzu uz viņu. I said, "You better get out there and pick up those sweets right now." Es teicu, ka tev būs labāk, ja tu tūlīt pats savāks šos saldumus. I made a great show of anger, like I was going to kill him if he didn't do Es it. biju tādas dusmas, ka likās, ka es viņu nogalināšu tūlīt. And you know what he did? Un ziniet, ko viņš izdarīja? He stopped laughing. Viņš pārstāja smieties, And he ran out there and he picked up all the sweets. un viņš skrēja un savāca visus saldumus. So that show of anger actually helped him to snap out of his smart aleck hippie, trip he was on. Un tas tātad šajā gadījumā tās dusmas palīdzēja izsist viņu no viņa tā hipija gudrīša stāvokļa, kurā viņš bija. He became sober. It made him sober, and he acted as a gentleman. Un tajā brīdī viņš atskurba un rīkojas tā kā So džentlmenis. sometimes the spiritual master has to chastise the disciple very strongly to get him to stop acting like a stupid nonsense. Un dažkārt garīgiem skolotājiem pamatīgi ir jāsarājas skolnieks, lai tas pārstātu rīkoties muļķīgi And to act like a proper gentleman. un rīkotos tā kā normāls džentlmenis. It's a teaching technique, Tā ir mācība tehnika. and it works very well. Un tā labi darbojas. Yeah. On this connection with anger, and you said that one person kills other. I understood it's better to deal with this situation, to defend person who will be killed, or you told a story about two men. It's better let somebody, well, it depends. I mean, if you're going to get killed also, maybe just call the police, you know. But in this connection, I remember past time when Draupadi they were trying to dress, and great kshatriyas like Bhishma Dev, I believe he was Paramahamsa, I'm not sure, and all Pandavas wasn't defending her. Wasn't they feeling anger or anything? Why they didn't help her when What is that pastime? Draupadi Yeah, trying to undress her, takes sari away. yeah. There was great kshatriyas. They couldn't do from anything Pandavas. because of Kshatriya codes. They were acting under Kshatriya codes. But they were Bhishma bhaktas of Krishna. Bhishma went into, he was ready to kill. He was ready. But they held him back. The other Pandavas held him back, you know. Now they were acting under strict Kshatriya codes. Yeah. Konkrētais gadījums, kas tika jautājums no Not Mahabharata. Bhishma, Bhima, yeah. Bhima was ready to pounce on him. Yeah. Not Bhishma was not there. It was Bhima, yeah. Bet Bhima konkrētajā, was ready to pounce on him, but they held him back, you know. konkrētajā gadījumā, kad Draupadi gribēja izģērbt un kšatriji neiestājās par viņu, tad skolotāji skaidro, ka tur bija iemesls, kāpēc tas nenotika, tāpēc, ka bija tie veids, kādā kšatriji izturās konkrētās situācijās un vienkārši ievēroja tos likumus, regulējošos tajā situācijā. It goes to the Mataji perspective. Mataji, yeah. Вы говорили о бесконечности знаний духовных. А можно ли сказать, что материальные знания конечны? Jūs teicāt, ka garīgās zināšanas ir bezgalīgas, vai var teikt, ka materiālās zināšanas ir galīgas?
You said that spiritual knowledge is unlimited. Does it mean that material knowledge is limited? Yes. Yeah. Okay, now this gentleman here. Hi, thank you. In your journey to becoming one with Lord Krishna, what has been your greatest obstacle? What was the question? Sorry, in becoming one with Lord Krishna's consciousness throughout your life, you've spent a long time, you've devoted your life to this. What has been your greatest obstacle? So something we could teach. What was the biggest obstacle during your life when you joined Krishna consciousness? You could teach. Jautājums ir par lielāko šķērsli, kas ir bijis skolotāja dzīvē, lai pievienotos Krišnas apziņai, ko no tā The varētu biggest mācīties. obstacle that everyone faces is false ego. Lielākais šķērslis, ko ik viens, The biggest obstacle we all have is our false ego. ar ko mēs saduramies, tas ir mūsu viltus ego. I am great. Es esmu dižants. That's the biggest obstacle we all face, that false ego. I'm the center of the universe, I'm great. Es esmu visuma centrs, es esmu dižants, tas ir lielākais šķērslis. Someone has to realize that false sense of great, of course we are great in one sense. Protams, mēs kaut kādā ziņā esam dižani. Because we're part and parcel of the supreme great Krishna. Tāpēc, ka mēs esam daļiņas no augstākā dižanā, Krišnas. We have to realize that to truly, achieve our real greatness, we have to surrender to Krishna. That's how we actually achieve our true greatness. Bet mums ir jāsaprot, lai sasniegtu savu patieso dižanumu, mums ir jābūt saiknē ar Krišnu. The difficulty is we think we can be great separately from Krishna. Grūtība ir tā, ka mēs ticam, ka varam būt dižani atšķirti no Krišnas. And for that reason, we don't want to surrender. Un tāpēc mēs nevēlamies uzticēt sevi. Why do I need to surrender? I'm great. Kāpēc man būtu sevi jāuztic, ja es esmu dižans? So that's the biggest obstacle. Tas ir lielākais šķērslis. And the way to overcome that obstacle really is to experience, to associate with people who've actually surrendered, who truly have surrendered themselves to Krishna, and to see how great they really are, greater than any materialist. Un labākais veids, kā tikt ar to galā, ir biedroties ar cilvēkiem, kas ir tikuši pāri šiem te šķērslim un redzēt, cik dižani ir šie cilvēki Greater kļuvuši. than a Bill Gates or a Stephen Jobs or a Barack Obama, greater than any person, even a Brahmaji, greater than an Indradev, even greater than even demigods. Tātad, kas ir dižanāki savā būtībā par tur Steve Jobsu vai Barack Obamu, un kas ir dižanāki par Indradevu un Brahmaji. This we saw in Srila Prabhupada. Un to mēs redzējām Šrīlas Prabhupādas personībā. This I saw also in the devotee that I associated with, Vishnu Janaswami. Un to es redzēju Bhaktā, ar ko es biedrojos, Vishnu Janaswami. That here's a person who is, I've never seen such a great personality before. Lūk, te ir personība, tik dižanu es neesmu pirms tam redzējis. How did he achieve this greatness of consciousness? Kā gan viņš ir sasniedzis šādu apziņas dižanumu? Because he gave up the idea that he was great. Un tāpēc, ka viņš ir atmetis ideju, ka viņš ir dižans. And simply humbly surrendered himself to the supreme great Lord Shri Krishna. Un vienkārši pazemīgi sevi nodevis augstākajam dižanajam Krišnam. And Krishna is pure devotee, his divine grace, Srila Prabhupada. Un Krišnas tīrs kalps Bhakta ir Šrila Prabhupāda. That's a wonderful question. Thank you very much. Tas ir brīnišķīgs jautājums. Paldies. Okay, Mataji back there. Yeah. А когда материальная внешняя энергия перестанет строить препятствия? Kad materiālā enerģija pārstās likt šķēršļus? When the day will come when the material energy would stop, put these obstacles in our life. Actually, it's simply a matter of vision. Patiesībā tas atkarīgs no redzējuma. Actually, when you become self-realized, you see the material energy is not putting any obstacles. Tad, kad jūs apzināsieties savu patību, tad jūs redzēsiet, ka materiālā enerģija neliek nekādus šķēršļus. The only obstacle was your distorted vision, really. Vienīgais šķērslis ir jūsu izkropļotais redzējums. So you simply have to adjust your vision. Vienkārši jums ir jāpielāgo, jāizmaina savs redzējums. Actually, the material energy is not placing any obstacles in your path. Patiesībā materiālā enerģija jums neliek nekādus šķēršļus. It's simply your distorted vision that is causing you difficulty. Vienīgi jūsu redzējums jums rada grūtības.
А если я на это буду смотреть как на лекарство? Bet, ja es to redzēšu tā kā zāles, but if I see these obstacles as medicine, Medicine? yeah, Yeah. You can see that everything I'm experiencing is Krishna's mercy to help me surrender to Him. jā, viss, ko es piedzīvoju, man ir jāredz, ka tā ir Krišnas žēlastība, kas tiek dota, lai palīdzētu man. А когда я почувствую, что я предана на 100%? Kad es sajutīšu, kad es esmu 100% Dieva kalps, when will I feel that I am 100% a devotee? When you become totally sincere. Tad, kad jūs kļūsiet pilnībā patiesa. Мне почему-то кажется, что я настолько искренне. Не слышал я. Ну, я не знаю, может быть, я до сих пор в иллюзии, но мне кажется, что я настолько искренне в этом. Man liekas, ka iespējams es ilūzijā, bet man liekas, ka es esmu ļoti patiesa. Probably I am in illusion, but to me it seems that I am very sincere. Yeah, you're an illusion. Jā, jūs esat ilūzijā. You're sincere, but you're not sincere enough yet. Jūs esat patiesi, bet nepietiekami patiesi. You have to become more sincere. Jums jākļūst vēl patiesākai. Huh? Haven't given up the material desires, how can we say? Tell me again. If we haven't given up the material desires, how sincere we are to serve Krishna? Your sincerity is seen by how much you simply want to please Krishna with your every thought, word, and deed in all times, places, and circumstances. Jūsu patiesīgums izpaužās caur to, cik lielā mērā jūs vēlaties kalpot Krišnam ar savām domām, vārdiem un darbiem. Our insincerity is seen by how much we want to enjoy separately from Krishna. Un mūsu, That's our insincerity. un mūsu nepatiesums izpaužās ar to, cik lielā mērā mēs vēlamies baudīt paši bez Krišnas. So, you're not sincere enough. Un tā tad jūs nesat pietiekami patiesi. That you are sincere, I accept. Bet tas, ka jūs esat patiesi, to es But you pieņemu. have to increase your sincerity. Jums ir jāpastiprina savs patiesums. Значит, когда исчезнет полностью какое-то качество, присущее ложному эго, да, в этом искренность. Отсутствие ложного эго напрочь. Kad pilnībā pazudīs viltus ego, tad būs patiesības. When our false ego fully disappears, then I will be fully sincere. Yeah. Jā. Я должна себя ловить на этом. Ложное эго говорит или... Un man ir jāsaprot, ka runā viltus ego vai kas cits. And should I distinguish whether my false ego is speaking or или Или душа хочет. or the soul? And that we can judge by your activities. To mēs redzēsim pēc jūsu darbības. When you act in accordance with the instructions of Krishna, then you're acting under the soul. When you act for your sense gratification, that's false ego. Ja jūs darbosieties saskaņā ar Krišnas norādījumiem, tad jūs darbojaties saskaņā ar dvēseles norādījumiem. Ja jūs darbojaties savukārt pret tiem, tad jūs darbojaties saskaņā ar viltus ego norādījumiem. Все время себя контролировать каждое мгновение, так? Tad man sev nepārtraukti jākontrolē. Does it mean that I should control myself every moment? Absolutely. Pilnīgi noteikti. Спасибо большое. Thank you very much. Okay. А как можно конкретно объяснить слово «предание»? Kā lai precīzi definē šo vārdu sevis uzticēšana? How to describe precisely this term devotion? To devote yourself. Or surrender or devote? Devotion means acting for the pleasure of someone else. Tātad sevis uzticēšana nozīmē, ka darboties kādam citam par prieku. And then
Because probably there is surrender and then so is devotion and surrender. Could you then the word Surrender is the perfection of devotion. Un sevis uzticēšana nozīmē pilnība, tā iepriekš aprakstītā jēdziena pilnība. When you surrender to Krishna, that is the perfection of devotion. Kad jūs uzticat sevi, nododat sevi Krishnam, tad tā ir uzticības pilnība. I have no business except to do everything for Krishna. That is the perfection of devotion. Un ka es sajūtu un ticu, ka visu mūžības garumā man nav nekādas citas darīšanas, kā vienkārši kalpot Krishnam, tad tā ir sevis uzticēšanas pilnība, uzticības pilnība. Next question, yeah. Почему совершить грех это всегда легко, и сделать какой-то благородный поступок, дело это всегда аскеза? Kāpēc ir tik viegli sagrēkot un tik askēzi ir izdarīt kaut ko labu? Why is it so easy to commit sins? And so it is so difficult to do something good. Bad association. Tā ir slikta biedrošanās. You're living in a world where everybody. In other words, we have a tendency to go with the flow. Citiem vārdiem sakot, mums ir tendence peldēt pa straumi. If you're living in a town where everybody smokes cigarettes, then you like to smoke cigarettes also. Ja jūs dzīvojat starp cilvēkiem, kur visiem patīk smēķēt, jūs arī smēķēsiet. Because it's the power of association. Tāpēc, ka tas ir biedrošanās spēks. So as long as we have bad association, it's very easy to sin and very difficult to become pious. Un tik ilgi, kamēr mums ir slikta biedrošanās, ir ļoti viegli grēkot un tikumīgam būt grūti. This is why the association of devotees is absolutely essential. Un tāpēc biedrošanās ar baktām ir ļoti būtiska. Because in the association of devotees, you wouldn't dare light a cigarette. Tāpēc, ka biedroties ar baktām, jūs neizdrošinātos aizsmēķēt. And everybody look at you like you're some kind of a demon. Jo uz jums skatītos tā, it kā jūs esat kāds dēmons. In the material world, they'll smile. Oh yes, he's one of us. Yeah, he smokes cigarettes. Jā, materiālajā pasaulē, tas ir viens no mūsējiem, viņš smēķē. That the attitude of others has an influence upon our activities. Un citu cilvēku attieksmei ir ietekme uz mūsu darbībām. So therefore, we should take shelter of the association of devotees. Tāpēc mums ir jāpieņem patvērums, biedrojoties ar baktām. Next question. Any other questions? Vēl ir kādi jautājumi? Можно еще раз? Вот в Бхагавад-гите есть стих, который говорит о том, что Кришна говорит о том, что из тех, кто ищут меня, лишь немногие достигают, вернее, немногие, но как-то я не могу процитировать, но знаю, да. И только как бы один доходит до меня. Почему так получается, что даже те, кто искренне как бы предались уже и действуют под руководством духовных учителей, почему даже им не всегда удается достичь Кришны? Saskaņā ar Bhagavad-gītas pantu 7.3 tikai ļoti retais sasniedz Krišnu. Kāpēc tas ir tā? Ja runa ir par cilvēkiem, kas darbojas skolotāja vadībā. According to Bhagavad-gīta 7.3, that verse that very, very rare is that personality that meets Krishna. Why is it so that even among those who are progressing under the guidance of their spiritual masters, only very few people meet Krishna personally? Actually, many of our devotees are going back to Godhead. Patiesībā daudzi no baktām atgriežas atpakaļ pie Dieva. Those who take their initiation vows very seriously and take their spiritual master very seriously, they will see Krishna. Jo tie, kas nopietni izturas pret solījumiem, kas dot iniciācijas laikā, tie nonāk pie Dieva. Those who don't follow their vows, they will have to take more births. Tie, kas nesako norādījumiem, tiem jādzimst atkal. So it's really up to the individual. Am I going to strictly follow this process? Am I going to be loyal to my spiritual master?
Vai nu es strikti sekoju šiem te norādījumiem, vai arī es to nedaru tā. If the answer to those questions is yes and yes, then that person will see Krishna. Not very long from now, they will very soon see Krishna. Tātad tie cilvēki, kas stingri seko norādījumiem, tie ātri redz Krishnu. But those who are not devoted to Guru and not devoted to following the principles, they will have to wait they have to take another birth at least one more time. Neuztic sevi guru un kas nesakoja šiem te principiem un norādījumiem, tiem atkal ir jāpiedzimst. Next question. Значит, когда придет время, Кришна сам позовет, он сам придет. Kad pienāks laiks, tad Krishna pats pasauks, pats atnāks. Does it mean then when time comes, Krishna personally himself will come and will call us? Krishna says, I am the deliverer. Krishna saka, es esmu tas, kurš atbrīvo. Krishna, for one who completely takes shelter of Krishna, yes, Krishna will personally come. Tas, kurš pieņem patvērumu pie Krishnas, jā, pie tā Krishna atnāks personiski. That's confirmed in Bhagavad Gita, chapter 9, text 22. Tas ir Bhagavad Gita 9.22 apstiprināts. Ananyashintayantam mam yejana prayapastate teisham nityapayuktanam yogachemam vaham yaham. For those who worship me with exclusive devotion. Tie, kas kalpo man, pilnībā sevi uzticot tikai man. Meditating on my transcendental form. Tie, meditējot uz manu pārpasaulīgo formu. I preserve whatever they have. Es saglabāju visu, kas viņiem ir. I provide whatever they lack. Un nodrošinu viņiem visu, kas viņiem trūkst. Personally. Personiski. So, yes, if one completely surrenders to Krishna, Krishna will personally come and provide him with everything he needs. Jā, ja cilvēks sev uztic Krishnam, tad Krishna personiski nodrošina viņam visu, kas nepieciešams. Значит, во всем нужна его милость, во всем буквально. С первого до последнего шага нужна его милость. It means that in every moment his mercy is needed. We need Krishna's mercy at every moment. Yeah. Yes. Oh yes, we absolutely need Krishna's mercy at every second. Jā, mums ir Krishnas žēlastība, mēs esam atkarīgi un mums ir nepieciešama Krishnas žēlastība katru sekundi. Any other questions? Vēl jautājumi? Everyone satisfied? Visi ir apmierināti? Ready to be serious now, be becoming Paramahamsa? Visi ir nopietni noskaņojušies kļūt par Paramahamsam? Pure devotee of the Lord? Tīriem kunga kalpiem, free of all material desires, kas ir brīvi no visām materiālajām vēlmēm. The only desire is to please Guru and Krishna. Un ar vienīgo vēlmi iepriecināt Guru un Krishnu. Are you serious not to do that? Vai jūs esat nopietni noskaņoti to darīt? Everyone is serious not to do that? Kas nav noskaņots nopietni to? Or someone thinks not yet. Kas vēl nav gatavs? Not ready yet. Kurš vēl nav gatavs? Why are you not ready yet? That's my question. Kāpēc ne? Why are you not ready yet? Вопрос, кто не готов. My question, why I'm not ready. Huh? He asks, my question is why I'm not ready? Yeah. We're too addicted to sense gratification, that's the problem. Pārāk esat pieķēries maņu apmierināšanai, tā ir problēma. We're too addicted to sense gratification. Pārāk pieķēries maņu apmierināšanai. But that sense gratification is simply cheating us. Bet šīs maņu apmierināšana vienkārši māna mūs skrāpj. Maya is tricking us, you see. Māja mūs muļķo. Don't get too serious into this thing called surrender. You know, a little bit is okay, but don't go too far into it. Maya tells us. Māja saka mums, pārāk neaizraujies ar šo sevis uzticēšanās ideju. Mazliet jā, bet pārāk ne. A little bit is okay, but you know, don't get fanatical about it. You know? Jā, nekļūst fanātiski taču par to nedaudz.
You got to keep your independence a little bit, you know, for Tev your tad- profile, you know. Jā, tev vajag saglabāt savu neatkarību nedaudz, vai ne? But actually, that's Maya's trick. Bet patiesībā tas ir mājas triks. Maya is keeping us in her clutches. Māja tur mūs savos nagos. You see? He's keeping us in her clutches, tricking us into not surrendering to Krishna. Un māna mūs un mēģina panākt, lai mēs neusticam sevi Krišnam. So we should not let Maya cheat us in that way. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka māja mūs māna tādā veidā. By letting us think, well, surrender is okay, but not now. Ka uz sevis uzticēšana ir laba lieta, bet ne tagad. That's Maya's trick. Un tas ir mājas triks. Surrender right now is the only sane thing to do. Full surrender right now is the only sane thing to do. Vienīgā saprātīgā lieta ir sevi uzticēt Dievam tieši tagad. Anything else is insane. Vispārējais ir neprāts. Why do I say that? Kāpēc es tā saku? Because can any of you guarantee you're going to live for 24 more hours from right now? Vai jūs varat garantēt, ka jūs dzīvosiet vēl 24 stundas? Can anyone in this room guarantee that you will be alive tomorrow at 6 in the evening? Vai jūs kāds no šajā istabā var garantēt, ka rītdien 6 vakarā viņš vēl būs dzīvs? Any one of us could leave our bodies in the next 24 hours. We don't know. Ik viens var atstāt ķermeni nākamajās 24 stundās. Mēs And if nezinām. we're not fully surrendered, we have to take birth again, another material body. Un ja mēs neesam sevi uzticējuši pilnībā Dievam, mums atkal jāpieņem kārtējs materiālais ķermenis. Therefore, the only sane course of action Un tāpēc vienīgā saprātīgā is to darbība fully surrender to Krishna right now. ir uzticēt sevi Krišnam tūlīt pat. But very few people will do that. Bet tikai daži to darīs. Because their Maya still has them in her clutches. Vai var darīt, tāpēc, ka māja ļoti stingri tur viņus savās ķetnās. So we have to pray to Krishna, please release us, help us get free from Maya's clutches, my dear Lord, please save me. Un tāpēc mums ir jālūdz, mans dārgais kungs, lūdzu palīdzi man atbrīvoties no mājas Here ķetnām. I am still entrapped by Maya. Krishna, please save me. Šeit es esmu mājas lamatās. It's not laughing. Why are you laughing? Krišna glāb man. Kāpēc jūs smejaties? Te This nav is ko very smieties. serious and you're laughing? Te ir ļoti nopietni, bet jūs smejaties. That's crazy. Tas ir trakums. This is very serious. Tas ir ļoti nopietni. You're laughing. It's madness. Tas ir neprāts. Insanity. Yes, you have a question. Shall I go, David? Yeah. How to combine these two things, austerity and happiness? Kā sasaka, vienlaicīgi, lai būtu askēze un laime, kā tas iet kopā? In the material world, austerity is considered some horrible, miserable thing. Materiālajā pasaulē askaize tiek uzskatīta par kaut ko ļoti nožēlojamu. And we are taught in the modern day civilization to avoid austerity as much as possible. Un ļoti grūtu un nepatīkamu un materiālu, un šie mūs māca, ka mums vajag no askeizēm izvairīties, cik But iespējams. actually, by doing so, we become miserable. Bet tā rīkojoties, izvairoties no askeizēm, tā Nobody mēs wants to get up early for Brahma Muhurta. That's an austerity, a miserable austerity. You see. ciešam. Un neviens negrib celties Brahma Muhurtas laikā, jo tā ir askēze. Nobody wants to practice brahmachari life. It's a miserable austerity. Un neviens nevēlas brahmachārī dzīvi praktizēt, jo tā ir askēze. Or nobody wants to live a regulated householder life. That would be called a miserable austerity. Un neviens negribas dzīvot regulējošu namsaimnieka dzīvi, jo to kāds sauks par askēzi nenormālu. But actually, the more we embrace austerity, which is described in the Bhagavad Gita as the wealth of the Brahmins, Bet Bhagavad Gītā ir aprakstīta, ka askēze ir brāmanu bagātība. the more we become happy. Un jo vairāk mēs to pieņemsim, jo laimīgāk mēs kļūsim. For a Sudra, what makes him happy? Kas šudru dara laimīgu? Sense gratification. Savu maņu apmierināšana. For a Vaishya, what makes him happy? Kas vaišu dara laimīgu? Money. Nauda. For a Kshatriya, what makes him happy? Kas dara kšatriju laimīgu? Power. Vara. And for a Brahman, what makes him happy? Kas dara brāmanu laimīgu? Austerity. Askēzes. The more he can be austere, he becomes more and more happy. Un jo vairāk askēžu, jo laimīgāks viņš ir. So austerity is wonderful, Askēzes ir but not brīnišķīgas, artificially. bet ne mākslīgā veidā.
We take nice prasadam Mēs baudām brīnišķīgi par sādam, to our full satisfaction. lai pilnībā sevi Our apmierinātu. austerities, we accept only prasadam and nothing except prasadam into our mouth. Un mūsu askēze ir pieņemt tikai par sādam. That's one austerity of the tongue. Tā ir viena askēze mēlē. The other austerity is we only talk about Krishna. Otra askēze mēs runājam tikai par Krišnu. We're not interested to talk about soccer or other mundane topics. Mums neinteresē runāt par futbolu vai citām laicīgām lietām. Or basketball. We want to talk about Krishna, Mēs runājam par Krišnu, how beautiful he is, cik brīnišķīgs viņš ir, how amazing he is, cik skaists viņš ir, cik brīnišķīgs viņš ir, how he's tending the cows kā viņš rūpējas par govīm in abodes built with spiritual gems, un par mājvietām, kas ir būvētas no surrounded by garīgām millions of purpose trees, dārgakameņiem, un apkārt tur ir vēlmju koki, and always served with great reverence and affection un vienmēr mēs kalpojam ar tādu by ļoti dziļu, hundreds of thousands of Lakshmis or gopis. un ka viņam ar dziļu pietāti kalpo tūkstošiem lakšmīs un This is gopī. our austerity. Un tā ir mūsu askēze. Instead of the latest political election or the latest terrorist attack, Tā vietā, lai apspriestu kārtīgo teroristu uzbrukumu, we want to hear about Krishna, mēs gribam dzirdēt par Krišnu. how he is like a bumblebee, Viņš ir tā kā kamene, relishing the beautiful lotus-like faces of the cowherd damsels of Vraja. kurš izbauda, cik brīnišķīgas sejas ir ganu meitenēm Vraģā. How he's making a loud concert in the groves on the banks of the Jamuna with his flute. Un kā viņš Jamunas krastos brīnišķīgi spēlē savu flautu. This is what we want to hear about and talk about. Tas ir tas, par ko mēs gribam dzirdēt un par ko gribam runāt. Kadachit kalindi tata vipina sangi takaravo mudabiri nari vadana kamalas vadamadupa Rama Shambhu Brahma Marapati Ganesh Archita Pado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. This is our austerity. Tā ir mūsu askēze. To go deeper and deeper and deeper into Krishna Smaranam. Arvien dziļāk un dziļāk un dziļāk. Further and further away from mundane Gramya Katha. Krišna Smaranam un arvien tālāk no ikdienišķām pļāpām. We're not interested in this mundane Gramya Katha. Un mūs neinteresē šīs ikdienas sarunas. Prabhupada told a story one time about it. Prabhupada reiz izstāstīja tādu stāstu. There was one miner, one preacher, a Christian preacher. Bija reiz viens kristiešu sludinātājs. He went to a mining town in England to convert the miners to Christianity. Un viņš devās uz vienām raktuvēm, lai tos, kas ogļračus padarītu vai zeltračus. That town was called Sheffield. Coal miners. Tātad ogļračus, lai padarītu vienkārši par kristiešiem. So he had all the miners come to one hall. Un viņš aicināja, lai ogļrači sanāk vienā telpā. And he said, you have to accept Jesus. Viņš teica, jums jāpieņem Jēzus. Or you'll go to hell. Vai arī jūs dosieties ellē. And one miner said, who is Jesus? Un viens ogļračs teica, kas ir tāds Jēzus? What is his number? Kāds ir viņa numurs? Because in the mine, all the workers had numbers. Tāpēc, ka tajā raktuvēs visiem ogļračiem bija He was numuri. thinking, well, Jesus is one of the miners. Maybe he's in the other shaft over there. What number of worker is he, this Jesus? Un viņš domāja, ka varbūt tas Jēzus ir kāds strādnieks no kādām citām raktuvēm. The preacher said, oh, no. Jesus is not worker. He's the Lord. Viņš teica, nē, Jēzus, viņš nav nekāds strādnieks, viņš ir kungs. And if you don't accept him, you'll go to hell. Un ja jūs nepieņemsiet viņu, dosieties uz elli. So one other miner raised his hand. He said, what is hell?
Un cits pacēla roku un saka, kas ir elle? The preacher said, well, it's very dark there, it's very damp, there's no fresh air. Un viņš saka, tur ir ļoti tumšs, tur ir nav svaiga gaisa. But the miners weren't fazed a bit. Bet tie ogļrači nevarēja saprast, kur ir atšķirība. They were going to hell every day in the mine and they were used to it. It didn't faze them a bit. Bet viņi katru dienu tajās savās šahtās bija tādos apstākļos, un viņi nevarēja... So the preacher was thinking, what am I going to say now to convince him to accept Jesus? Redzēt atšķirību. Un tad tas sludinātājs domāja, ko lai tagad es viņiem pasaku, lai viņi pieņem Jēzu. Then he got a Jēzu. bright idea. Un tad viņš saprata. He said, in hell there are no newspapers. Un viņš teica, ka ellē nav avīžu. And the miners went, oh, horrible. We will accept Jesus. Don't take away our newspapers. Un ogļrači teica, wow, tas gan būs briesmīgi. Jā, mēs pieņemam Jēzu, lai tikai nenokļūtu tādā They didn't situācijā. have internet in those days. The only thing you had was the newspaper. There was no Google or CNN or anything. Nebija Google un CNN. All you bija, had was the newspaper. That's the only way you could know what was going on. bija tikai avīzes, lai zinātu, kas notiek. So in this way, you see, people are very attached to this mundane kitab on the internet, the newspapers, magazines. They're very attached to this. Cilvēki ir ļoti pieķērušies šīm te laicīgajām sarunām, kas ir tēmām, kas ir internetā un avīzēs. So our austerity is we cancel our subscription to the newspaper. Un mūsu askēzi mēs atsakamies parakstīties uz avīzēm. Instead of reading the morning newspaper, we read the morning Bhagavatam. Un rīta avīzes vietā mēs lasām rīta Bhagavatam. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Chaitanya Charitamrita. In this way, this is our austerity. Un tādā veidā, tā ir mūsu askēze. We remove ourselves from this mundane garbage of the material world. Un mēs sevi atturam no visitās te ikdienas grabažām. We just want to hear about Krishna. Mēs gribam dzirdēt tikai par We Krišnu. just want to talk about Krishna. Tikai runāt par We Krišnu. just want to remember Krishna. Mēs vēlamies atcerēties We just Krišnu. want to serve Krishna. Vēlamies kalpot Krišnam. Instead of giving our love to a dog or a cat, we want to give our love to Krishna, who made all of that. Un tā vietā, lai dāvātu savu mīlestību sunim vai kaķim, mēs vēlamies to dāvāt Krišnam, kas to visu We radījis. just want to give our love to Krishna. That is our austerity. Mūsu askēze, ka mēs gribam dot savu mīlestību tikai Krišnam. But that austerity, even a businessman who wants to become a millionaire, he practices great austerities to become a millionaire. Jebkurš biznesmenis, lai kļūtu par miljonāru, viņš praktizē milzīgas askēzes. Even our Gurudas here with the European hit radio, he does so many austerities to make those radio stations a success. Gurdasam arī jāveic askēzes, lai radiostacijas būtu sekmīgas. So if you want to be successful in Krishna consciousness, Lai vēlties būt sekmīgiem Krišnas apziņā, you have to practice austerity. jums ir jāpraktizē askēzes. You have to give up sense gratification Jums ir jāatsakās no maņu and apmierināšanas. replace it with Krishna consciousness. Un tās vietā jāliek ir Krišnas apziņa. And in this way, the more you are willing to practice austerities for Krishna's pleasure, the more you become happy. Un jo vairāk jūs vēlēsieties askēzes Krišnam par prieku, jo laimīgāk jūs kļūsiet. Any other questions? Vēl jautājumi? Дорогой гуру, я не смеялась над этим, я просто радовалась, что у меня еще одна молитва будет внешне, чтобы просить Кришну освободить меня от внешней энергии. I wasn't laughing when you chastised me. I just express my joy that now I have another meditation, another prayer to pray Krishna to make that's me good free then. from this material energy. And then I'm glad to hear that. That's good. Thank you very much for telling me. Man prieks, ka tā. Paldies, ka jūs pateicāt man to. Okay, anything else? Yeah. Гурудев, а что если у нас нет естественного желания совершать эти аскезы для Кришны? Bet ko tad, ja mums nav dabiskas vēlmes veikt šīs askēzes? But what to do if we lack this natural desire to perform austerities for Krishna? Do it on the order of the spiritual master, even if you don't desire to do it.
Pat ja jums nav vēlēšanās to dariet tāpēc, ka to liek garīgais skolotājs. Just like when you're sick, the doctor prescribes medicine. Do you have a natural propensity to want to take bitter medicine? Vai tad, kad jūs esat slimi un ārsts liek jums dzert rūgtas zāles, jums ir dabiski noslēdz dzert rūgtas zāles? No, you do it because you know you have to do it to get well. Jūs to darāt, tāpēc, ka jūs zinat, tas ir jādara, lai izveseļotos. So, one may feel it's bitter to do these austerities. Cilvēks var sajusties, ka tas ir smagi darīt šīs Just like taking some bitter medicine. Tas tāpat kā dzert rūgtas zāles. But one does it on the order, just like you take the bitter medicine on the order of your doctor to get cured, you take the bitter austerities, like rising early, chanting 16 rounds, etc. They may seem bitter in the beginning, but you do that in the order of the spiritual master, and by following his instructions, then they become very sweet and ecstatic in due course of time. Un līdzīgi kā jūs sekojat ārsta norādījumiem un dzerat rūgtas zāles, tā jūs sekojat garīgā skolotāja norādījumiem un veicat šīs askēzes, kas sākumā var likties rūgtas, bet beigās kļūst saldas. So our time is up. Mūsu laiks ir cauri. And we thank you all very, very much for your participation in tonight's seminar. Paldies visiem par piedalīšanos šī vakara seminārā. We hope that some of these points will sit very strongly in your heart and motivate you to surrender to Krishna. Mēs ceram, ka dažas no lietām, ko jūs dzirdējāt, stingri iesakņosies jūsu sirdī un motivēs jūs uzticēt sevi So that you Krishnam. can finish up your business in this material world Tā, lai jūs varat pabeigt savus darbus šajā materiālajā in pasaulē, this lifetime vēl šajā dzīvē, and go back to home, back to Godhead. un atgriezties atpakaļ uz mājām pie Dieva. Thank you very much. Paldies visiem! Srila Prabhupada ki jai. His Grace Shriman Sankar Shantikari Maharaj ki Jai! Who wants the garland tonight? Kas vēlas ziedvītni šovakar? Come forward quickly before She- somebody else gets here. I'll remember you for the next one. Okay, everyone come for Prashadam. It was for... I'm just showing Oh, the nice that t-shirt. he is first. Very nice t-shirt. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Come on, everyone. Go. Nāciet, lūdzu, visi. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Dev. I'm remembering you. Very nice.